saygılı vatandaşlar, her şeyden ögüne sizlerini növbetdeki Kırım Tatar kitap yarmalığı vesilesinden hayırlayın. Sonki kitabım bunda görüngen Geraylar ve Osmanlılar adını taşıyor. Bu kitapta Geray Hanedanı'nı yani dinastiyasını ve onun Osmanlı Hanedanı'nın münasebetlerini anlatmaya tırıştım. Osmanlı İmperiyası'nda, Osmanlı Devleti'nin protokolünde hiç kimse Geraylar kadar, Geray Hanedanı ve onun mensupları kadar balaban itibarga malik değildi. Osmanlı protokolünde hiç kimse Geraylar gibi koterilmez idi. Tek Osmanlı padişahı Kırım Hanı'ndan yukarıda kabul edilirdi. Çünkü biz Geraylarının ve Kırım Hanlığı'nın hikayesini yaxşı ettirip bilip olamazsak Kırım Tatarlığını asla hiçbir vakit anlayıp olamamız. Книга, которую я сейчас держу в руках, называется «Шапки, фески, шали». В культуре любого народа самое главное внимание всегда обращается на головные уборы. У крымских татар это было действительно и реально самым знаковым, самым ярким маркером национальной идентичности. Потому что, например, мужской головной убор, он назывался татар-халпах. Ну вот термин говорит сам за себя. Это татарская шапка. То в женском костюме это всегда была многослойность. Это были известные точно так же, это уникальные совершенно фески. Но кроме фесок, надо сказать, огромное количество разных платков явлух, большое количество разных уникальных совершенно головных шалей. За пределы дома женщина выходит, начиная с 14 лет девочка, она должна была обязательно накидывать на себя накидку. Mana meni qo'limda Bekir Cho'bonzoda va O'zbekiston degan kitob. Bu kitobni maydonga kelishi bir necha yillar davomidagi izlanishlar bo'ldi. Ya'ni Bekir Cho'bonzoda O'zbekiston bilan qaysi jihatlar bog'lab turibdi? Bu inson 1925-1930 yillar oralig'ida O'zbekistonga ko'p kelgan va faoliyat yuritgan. O'zbekistondagi gazetalarda, Qizil O'zbekiston degan gazetada yoki Alanga degan jurnalda o'zining maqolalari bilan ishtirok etgan. Ayni kitobda shu masalalar muhokama qilindi. Bunga maxsus so'z yozdim, izohlar yozdim va Bekir Cho'bonzodaning yozgan maqolalarini bu kitobga jamladim. Bu kitob Bekir Cho'bonzodaning tilshunos sifatidagi qiyofasini ko'rsatadi. 20-30 yillar adabiy muhitidagi o'zbek va qirim-tatar ziyolilari orasidagi robitalarni namoyon etadi. Mening nazarimda bu kitob, bu Bekir Cho'bonzoda va O'zbekiston degan kitob xalqaro miqyosdagi jadidchilik harakatining mazmun mohiyatini ochishga, har bir millatdan chiqqan oydinlarning, jadidlarning faoliyatiga baho berishda zarur deb o'ylayman. Eskiden bizim halkımızın evinde nağışsız bir ev mülkün dügül akılga getirmege. Nağış bizim dünyamızga bek balaban, bek yer alaydı. Odaların evimizin en güzel yerlerini yaraştıraydı. Bizim tatar işleme teknikamızın bazı en esas şekli yip yol şaşırma. Onun için men yol şaşırma deyip o adını birden özünden özü geldi. Bu tatar işleme teknikasını siz bilesiz endi Çipurina yazganına göre 60'tan ziyade şekilleri var deyip yazgan edi. Ama bu 30 yıldan beri men bu işten meraklangan son o 60 tane nağış şekilге да 40 tane koştum. А вот когда идет речь о крымско-татарском народе, о нашем народе, наша фишка и наш бренд, понимаете, это татар ишлеме 100%.